لدوراوی کم دبن بلکی جه تیر ببن لخویایا زاروک تجاریج باوی خو تیر نابن يعني إرادة بولجبت ما بوجي كنامي نخاسم باوکی گنج مینا شیخ موس شیخ موسی 37 سالی باوی سه زاروکانه اف سالکو دو مهن بنخوشیه که دمیجی هستی دا آنگو نقی العزم کتیه و پیوستیاوی بنشترگریه که بلز هیا دا کو جیاناوی جمترسیه که پیش بینی کری رزگار ببه قاني خفرود عندك بري مهابون مفروض سيارة مهابون مفروض لبيدا تشتي مكر تيري نكريدي أنا متبرعي حاضر تحاليل شاكر متبرعي خوش كامل متبرعي حاضر بس تكلفة عملية بمرنمة يعني خوير خوازك هبه أو منظمة هبه خو بدبر عملية قلكي باش يعني زيد يقولوا والله طاقتنا ما وعملية ضرورية يعني جبر قنما دبر شیخ موس بیچاره مایا بکوری دپونجه جنای پرین نشترگری پیدا بکه هسرو روندکیوی باریوی و مالباتاوی گرانتر دکن کسر و کووان د چاو و دل زاروکنوی دجی زیده تر دبن ام دخوازم بابا ما باش ببه لانهم هنا بحاجة بابي خونا ووق برا قالوا بشغل وام ناخذ لوش كستيبه لانه هنا بحاجة بابي خونا مختاری کامپی دبیجه کو پنابرین کامپی گلک هولدانا دا کو آلیکاریا شیخ موس بکن لی کارین نوان جی لوازن بتایبتی کو خرجیا نشترگریه نزیکی $6,000 بانگاوازی ما خركة ديرها خركة دربي كان بها كوكاري بواجبي ورابي جبر خورته وعيالي بها وخدان ماله وخدان زاروكا يعني كارمش دربة شارك جيرة بكي ويركن دركي ركن علاجك أريكاريا ويبكنش بالحالة بيجلك خطر وقتي بيجي كيما يعني وقتي بيجلك كور أوصافه تختورها جير داي أو وقتي بيجلك كيما يعني أو وقت مايا وهي بياما أو خركة كاريكاريا ويبكي ومساعدة ويبكي مروشا شیخ موس یا تندرستیش آلیه پزیشکیوی و شوپاند پزیشک ناوه شیره که روژ بروژ روشا شیخ موس خرابتر دبه و نشترگری تاکا چاره سریه حاليا مرضى أكثر تطور نها نخوشیاوی پیش کتیا جبریا حشت مهان دمامن او دیت درمان باش جبور حتبوناوی او کو هن درمانان بکار بینه کو هول بدن مجی هستیوی کنترول بکن و هر وها کو چاندنا مجی شخوبخشکی وکهف ببا و جیره بچینن اف درمان رجاکا باش آراحت بونه تیده هیا لگور روشاوی چمکی او جوانه و تکیشین دل و گرچکه پیرنینن درفتك باش يا راح تبوني تيدا هيا وبراستي او درفتا راح تبوني تنيا شانس الشفاء الوحيد تبي كلو كدر وان اي كور لي شيخ موسو زارك خو بهيفينا كو كسك ان آلیک دستی آلیکاری درێژی وان بکە و ئێش و ئازارên وان ببنە بیرئانینەکە بێبەگەر. ژیانا شێخ موس bi qasî ji her sê zarokê wî re xem û giring e ji wî re ne ev qasî xem e. Ji ber ku her sê zarok bi hebûn û mana bavê xwe geş dibin û bi êş û şikestbûna wî bêhêvî û omîd dibin. Rengîn Şerro, Rûda û Kampa Guêlan.